Накупив собі різних фінтифлюшек пластикових, і вони такі танні, по рублю, по 2. Різні там переходики, краніки. Ось на пластиковий кранік, там 2 рублі, напевно, коштує. Хочу зробити покуль часовий, ну, типу, там, напалив, каб вода була ніяка, можна було виключати, каб можна було набрати, ну, кранік звичайненький. Покуль у хату не веду. Так що, підійшов, гляджу, видите, каля свідравіни там така дірка. Ну, зрозуміло, що глеба і земля, вона зараз тут уплотняється, ущільняється, і тому треба підсипати. Ось такі дірки атрымліваюцца. Ён мне яшчэ казаў, што з часам яно яшчэ можа асядаць у тых месцах, дзе яны капалі. Там вось гэта ўсё перакопана было. Чакайце, недзе, а дзе была першая дзірка, якую мы спрабавалі? Карацей, наш недзе тут была. Карацей, ўсё засыпалі, але ж яно будзе з часам гэта ўсё ушчыльняцца і будуць з'яўляцца вось такія дзіркі. Вось зараз прывёз крыху зямлі. Зараз пагляджу, троху буду падкідваць у гэту дзірку і ды уплотняць, каб яно там все было добра. Так, а мы з вами уже віталіся, ці не? Здоров, или что? Так, я карацей накруціў. Я накруціў, нейкае мора нарабіў. Construction Exhibition. Гэта у нас конструкцыя для часовай. Зразумела, часовая. Што самае пастаяннае, гэта не штосьці часовае. Так, я зрабіў сістэму для таго, каб можна было, па-першае, глядзець, цэлае это самае. Набраў сабе фінтифлюшек, я казаў, што яны танныя, там 2 рублі, 3, 2, 2, 1, карацей. Сабраў канструкцыю, зразумела, яна крыху падцякае, таму што я нічога тут моцна не зацягваў. Пластык, я толькі ў адным месцы тут фумку зацягнуў, тут такі непілёк стаіць. І што, ну, карацей, я на гэта не моцна звяртаю ўвагі, таму што гэта часовая прыблуда, пакуль я не завёў ваду ў хату. Значыцца, сістэма для чаго? Гэты кранік заўсёды будзе адчынены, таму што зараз пакуль што помпа працуе не на аўтаматыкі, таму значыць, што калі я ўключу якую розетку, каб вадзе было куды выйсці, калі раптоўна паўсюль усе кранікі будуць зачынены, каб, ну, не зламаць сабе помпу. Глядзіце, значыцца, тут адчынена заўсёды будзе ісці вада. Потым ідзе разветвленне. Зараз я выключу, пачакайце, і пакажу, што мы будзем мець. Аля, уйдзі. Оп, пагналі сваіх гарадскіх. Значыць, глядзіце, падцякае крыху тут, але калі я вось гэты кранік перакрыю, тут вогуле з усіх бакоў падсвістваюць, але я толькі сабраў, я яшчэ не зацягваў, не наладжваў. Значыць, ідзе вада тутака, далей. Асноўны, гэта, дарэчы, увесь шланг, які я выцягнуў, які ў мяне ішоў ад студні. Там метраў шланг, напэўна, пад 50. Значыць, адзін для палівачны шланг я прыцягнуў сюды. Вось ён. Яго можна таксама зачыніць, адчыніць. Пад сцяну кінуў другі шланг. Ён мне там зараз усё размочыць. Тут нічого, конечно, страшнага, але вось. Гэта другі. Бачыце? Все, вадзічка ідзе. Другі я часова запушчу вось сюды. Пад сцяной вот тут у мяне якраз адтуліна. Вось ён пройдзе праз адтуліну, пройдзе пад акном і пойдзе зайдзе ў хату, это для того, каб часова набіраць ваду. Ну і зразумела, што гэты кранік тут застаўся для таго, каб можна было вядро вады набраць ці яшчэ што. Все кранікі можна перакрываць. Глядзіце, калі я зараз гэты закрыў, гэта асноўны на 3/4. У мяне ж труба 25-ка, глядзіце, закрываем. Там павінна ўжо мацней лупіць. О, я ўжо бачу, але там ужо нешта ваюе. Піць, пэўна, хоча, глядзіце. Ловіць ваду. Лові! Ось, яна тут кажу мацней лепіць. Ну, адзінае, што я б, канешне, не пакідаў зачыненым 2 краніка з 3, таму што гэта, я думаю, што ўжо будзе, ну, па ціску. Это ж усё ж такі ідзе завужэнне дыаметраў, таму што трубы у мяне, падаецца, вось гэты шлангі, яны 20-е, типу 20, а внутри это диаметр у них каля 15-16. Так что все. Ослабляем систему. Это основной шланг. И все можно выключать. Ну что, доброй раницы, собакули. Что мы тут опять рыкаем? Филипп, ты застал. Пора рыкать.
Яны сёння начавалі тут. Піліп, так, Аля, чапіся. Піліпка тут спаў, Аля там спала. І вось яны, тыпу, ночью нават спалі, але раніцай нешта зноў прачнуліся. І только чую. Это аркаць. Так, ну што, у нас сёння праца. Сёння, можа быць, будзе мала працы, таму што дзень гаўно, нейкі дождж. То ідзе, то не ідзе. Мяне першая задача паставіць акно, тое самае пабітае. І што для гэтага? Для таго, каб паставіць акно, нам трэба... Ну, агулам мы будзем здымаць усю шалёўку, вось гэту. Частка шалёўкі Катя хоча паспрабаваць яе паставіць у нашу ванну вертыкальна на паўсцяны, а вышэй шалёўкі, ну, пафарбуе, а вышэй шалёўкі будзе цэгла на адной сцяне. О, глядзіце на яе. Аля! Як яна дастала з сваімі ямамі. Яна паўсюль капае ямы. Прычым проста капае. Яна нічога туды не закопвае, яна проста капае ямы. Вось такі настрой у яе. Значит, это я ўжо намагаўся ададраў один маленький кавалачак, ну, давно. Я думаю, што хто уважлівы заўважаў, што ў мяне тут уже няма кавалка. Я глядзеў, як яна аддзіраецца. Она даволі тут грунтоўна замацавана, таму трэба будзе, я не ведаю, ну, бачыце, гэта бачна, гэта ўсё на цвіках аддзіраецца, яно не пагніўшае, таму, ну, выламываецца. Трэба неяк мне прыкладна ну, з такімі кавалкамі павыразаць. Ну, буду спрабаваць. Вось, будзем здымаць усю шалёўку. Тут будзе вось акно, вось дзе адсюль дасюль, вялікае. А потым тут мы хутчэй за ўсё нешта будзем, хутчэй за ўсё будзем рабіць, як і на тым баку. Я бы хацеў, канешне, пакінуць браўно. Пакінуць браўно і афарбаваць ось такі чорны, гэта алей такі адмысловы для таго, каб захоўвалася драўніна. Але, ну, трэба ж, гэта ж і кухня, туды-сюды, можа, там трэба ж уцяпліць, пэўна, неяк усё ж такі. Дык можа быць уцяпліцель і вось так з дашкой. Вось, яно ў мяне яшчэ ёсць. І тут ёсць яшчэ, там у хляву яшчэ ёсць. Так што, можа быць... Карацей, спачатку трэба шалёўку зняць. Вось зараз гэтым буду пакрысе займацца. Лисичка малая. Все. Шмеги малые. Нормально обжирается. Ну, вот же ж. Ну, ці вода тут была, ці что. Ну, больше подумаешь, что Затекал. некто был тут. Видишь, как кашки. Ну да. Это и все надо, ну. Ну, малая. Что туда? Що, на дворі сьогодні говно? Зайка, що ти як? Що ти? Все, короче, працює чоловік. Так, що ми маємо? Ось, глядите. А? Ну офігеть же якое. Браўно шиковне. Так, браўно шиковне. Я думаю, що буде на шмат горш, але глядите, гэты бок ніхто нават не паеў. Аля там скуголіць. Вы паглядзіце, якога памера браўно. Ну, типу, как бы разумели. Вот это... О, раз. Ха-ха-ха. Бля, ну тут, конечно, сантиметров 40, я думаю, что будет. Это одно такое великое снизу и одно велизерное сверху. Я как типа клали. На сегодня все. Знял всю шалёўку. Больше шалёўки зараз горить. Бачите? О. Ха-ха-ха. Подпалил, там добро горить, доброе кастрышча. Сегодня целый день снег, кажу. Сегодня целый день то дождь, что некая соника, то еще нечто, короче.
перапынкамі сёння працавалі, вось нават зараз нешта капае. Ужо заўтра буду вымаць шыбы вось гэта акно і буду выразаць, буду ставіць вялікае акно. А гэтыя вось самыя броўныя, ну такія добрыя, непаедзены бок мы, я думаю, што-небудзь прыдумаем. Можа, Катя хоча взяць браўно, пакласці на столь як бэльку і у яе убудаваць, тыпу ладкаваць святло, там лямпачкі. Нідзе яна там бачыла, кажа, будзе прыгожа. Она потым мне пакажа, як яно павінна выглядаць, а я пакажу, як я зраблю. Вось такія справы, карацей. Што там, малайску голіць нешта. Так што завтра будем працягваць працаваць. Ты что, переезжаешь? Все, забираешь пожитки свои? И под елку. И под елку. Все, давай, Альфа, пока. Вечер у хату. Мы вышли на шпацер. Так, собачки. О, побегли малые. Мы вечером их намагаемся пару разов выгуливать, каб яны добра спали. Зараз пойдем, выглядим. У нас же тут вялікія палі побач калгасныя. Смотри, сам кидается. Гоняе. Хочу поглядеть, что они там посадили. Что чакать? Так что вот, идем гуляться. А вот так выглядает. О, кроты, падлы уже нарыли. Так, это у нас дорога, глядите. Вот уже такую колею каштан. Великий каштан у нас над дорогой растет. О, уже. Так, Аля. Может садили, а может дикие. Алька, шменька. Ну, я вам скажу так, что я таки высох жвір. І зараз, калі едеш, ну так адчуваецца, што ён пад коламі грабецца. Вось ён будзе укладвацца, будзе ось так утаптацца і будзем падкідваць па крысе. Ну, я думаю, што все будзе добра. Трэба час, трэба дажджы. Так, тут камароў. Жудасць, у гэтым годзе нешта камары нейкія звар'яціўшыя. Аля! Так. Дзе ты гоняю ўсё? Пад срак уже деду этому даваць трэба. Што? Ну, я ж про это ж. Глядите на уровень. То так подняли. Так, я зараз зайду. Крапива. Нормально. О, глядите. Вось як подняли дорогу. Ну тут паўметра минимум з гэтага боку. Так что, конечно, это уже іншы ўзровень зусім. Ну что, як стабилизация? Вот я иду. Ну, мне падаецца, что яна ж не трох высевая, а двух высевая. То бок улево-управо, вверх-униз, але калі вось нахиляецца вперед и назад, тут яна не стабилизуе. Крыху, конечно, яшчэ дрыжыць, але ўжо лепш. Альфа! Аля! Они уже в кустах. Вышли погулять крысеки. А, смотри, кто пьет воду. Иди, два. Один. Он второй уже залез. А, я уже сняла. Ты что, сдымальщик? Да, говорит слово не блогер, а сдымальщик. Сдымальщик, вот он. Все, тебя новое погоняло. Сдымальщик. Альфа, Фил и сдымальщик. Секундчик. Что тут? Лапки. Кабаньи? Альфа! Не, ну это собачка. Какие собачьи? Альфа, ко мне! Ко мне! Аля! Альфа! Альфа! Господи. Не, ну ты глянь, Windows. Windows? Ну. Побегай против. Спать будешь нормально. Заяц. Вон. Садите, Коля.
Видите, заяц. Побежал. А, испугнули. Побег, малый. Прикол. Сегодня у нас на вечеру суп с крапивы и фрикадельками. Аля! Глядите на эту психичную. Аля! Отдай диванок. Так, отдай. Тикая. Стой. Ох. С собаками, дитячий сад. Что? Так. Что я зубку выдираю? Ледяная. Али. Так, Альфа. Чапися. Иди. Ха-ха-ха. Что, доброй раницы. Так, ну что, я вам зараз покажу, что я все-таки наробил, потому что покуль робил, там здымала Катя, так что будут уставки такие от Кати. Я робил, там было не до гэтага, нешта. Я там еще не атрымлівалася, и все, карацей. Окно. У чым была справа? Значит, я все выпилил. Яно 2,70 на 115. Я думаю, что на 90, не, оно на 115. Это само шкло 90, а рама 115. Атрымалася, ну там 117, потому что яшчэ ж вось гэта подставка под шкло основная, на якую ставится окно. Это для того, вось гэта робится, каб вось гэта ставится штука для того, каб потым, калі я буду атліў ці там подваконник, туды ён заводится, тут ёсць адмысловы пазік для яго. Вось у мяне, зараз покажу, ляжаць дроўцы, броўна з гэтай сцяны. Праблема была асноўная ў тым, што затупіліся, вельмі хутка затупіліся ланцугі на піле, таму што там з таго боку гліна, маленькія цвікі, шмат чаго. Карацей, калі пілаваў, яна даволі хутка затупілася, і можна ўбачыць, што прапіл ён няроўны. Гэта яшчэ больш-менш. Ён быў яшчэ больш няроўны, то бок калі ланцуг тупы, то роўна пілаваць вельмі складана, і яно пачынае фістаць у бакі, улева, ўправа цягне. Карацей, я надпсіхаваўся, ездзіў у краму, потым, карацей, ну, неяк дапілаваў, потым... Альфа. Нет. Нет. Альфа. Что это за порнография? Ну. Не туда. Вот что. Что? Ты штырь. Видишь? Ну що? Одно з броўнаў падрэзаў, паклаў, вось бачыце, таму што само акно асноўнае, яно было больш за конт подваконнікаў старых. Подваконнікі старыя, яны такі самы былі таўстыя, я нешта не падлічыў іх. Для меня. Трэба было падлічыць. Ну, у любым выпадку ось паставіў браўно, потым таксама па ўзроўню больш-менш
подклал вот эти дошечки. И все, сверху уже поставил само. Спочатку одну раму, цалком поздымал шибы, подоставал шкло, поднял, замацовал, добре замацовал, я лечу, там на такі ось шруби. І все, в принципі. Потім шкло поставив, ось те саме біте шкло, ось я поставив його бітим. Тут це так навіть не бачно. Ось. Ну все, треба тут праз пару днів його заберу, воно вже готово, треба просто з'їздити і забрати. Так що сьогодні чи завтра Катя поїде в Мінськ, ось коли я її пов'язую на маршрутку, тоді заїду, возьму, заберу шкло, 130 рублів. Ось такое, это тройное. Ну, у нас по всей хате двойные, то бок самое просто. Это одна камера на два шкла. Ось. Ну, мы так экономили. А уже на кухне уже поставили на 3 шкла. То бок это отрымливается шклопакет, складывается с 2 камер и на 3 шкла. Ось, ну так что вирішили, що там повинно быть теплее. Эй, нет, Аля, Вышла. Скажи hello. Некто может подумать, что это самое, что мы пьющая семья. Что меня снимаешь? Но, это вы просто зраницы. Я сегодня нечто альфа ночью, нечто она не то сделать, и что она, короче, несколько раз попросилась на улицу. И выводил, и нечто крыху такие разбитые, что причинался 3 раза. И нечто. Гоняла я по великому. Ну все, поставили, все працует. Давайте я вам изнутри покажу. Так, теперь глядим изнутри. Як это все выглядает. Тут у меня, глядите, это специальная переборочка. Как звери тут не забегали в мою майстерню. Ну, майстерня больше, конечно, на свалку подобна. Ну, як есть. Так. Ну, ось она изнутри. Так, я вам покажу, як воно виглядає в принципі. О, ось такое великое. Ось тут у нас буде кухня в этом куте. Ось такая великая. Ну, тут, в принципе, все ок. Поставил. Все пасує. Дається навод ровно, по узровню, коли приклад глядеть. Так, поглядим. Потому что я веду, душнил хапає. Ну, бачите, там, в принципе, там... Не, это я лечу все ж таки добрый уровень, там амаль 100%. Так что все добро, поставил. Проблема з этими вязковыми хатами завсёды в тым, что узровень, просто узровень, ну, сапраўдны узровень, и узровень по хаце гэта розныя рэчы по сцяне. Потому что хаты крывые, всякое может быть, а тут, ну, больш-менш неяк нормально. Ну и все, окенца. Все доброе, не провисая. И нигде ни за что не чапляется. И ставил я его, пачаў у 9 раніцы и скончыў 7 вечера. Ну, вось так. Складано все ішло, але ішло и все скончилось. Все зрабіў. Так что, всем дзякуй за прогляд.